Kikon ki hajar ke hima langrin mentagas ngi kilawan bani kendu UEM in charge ketenat ilaka ba PNCA man pensngau hu ye kejing bakum ke hima kamat hadin kejing mi artli ki bor sensar hakani ke hima nakaliang ba pensengal lingdo presiden ke seng samla hima langrin ulai thu ba kejing kendu mentas ngi kalong man patukular ya district council halor kejing le mon jong CM ke hima upa im nangte sing CM hadin bulam penmi ye ki artli ki bor sensar hak hima kata ke hima langrin ba management board ulang ban nakaleng kikon ki hajar ke hima ki kwa museum ude ban wengno mardor ya management board ude ban sinshar ke hima ku museum ku chairman lani ke committee kilong ru ba hapo shiteo ke KCDC kadi ban le AA ban phaweng ya management board na ke hima lani ban weng mardor museum ke hima lem kum ta kin wan chong haplau ke council lada amla ban le halor ke ni kaman bandon artli ki bor sinshar hapo ki hima kasi nisngau ba kanik ni peramjur namar balai kadai ke ba ngimla ban pediang dalai ru namar ban hai ngiyok snau bandon artli ki pos syarah po ki hima kasi hai usim udon haba ulit ai daga gerteng komu charman ulit sei ya kapisa jongka hima daga management pot tika penong ngi bangin hapan wat jing tip ba hatu kalong bi anye am bandon kita ki artli ki pos syarah po hima plus nang kita ki bor ki artli ki pos syarah kamut ka hima langrin bat ka management board plus nanta ka hima ka long bet la syai sekendong don hima syu de kanang ban yo ban yalam baklai pat pa ki pen banada ka jing pen panasnong ban ong kinu ki badon ya ka jing kemu ban syong yau lani ban yo bela yo sngi na kaliang jong ka dorbar hima kan pli ya ka yo po nong halang de halor kita ki nong rim upat ba de manu ki bakwa ban syong dukan ban kwa ban yo bela de sanya kataka kot sada tikila sanya ta kot sada ki pat ba pli andal dap sanya ta kot sada ki wan submit ta po ka council ki submit sa kinu ki bor singila ban ong ki bor jong ka an ba ong ba kini ki pat ba kidai kita ki bala long ploy ban lilam ya ka himalang rin ti kata ka ti jing lam bakla